Yes, reka tujye tubahe ikaze kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatanu tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byahinduye isura, byahindutse ihuriro rya FC ryakamejeje maginga ya ubu tuvugana Kibati Tombe ni mu gihe Katsara Tombe ubona yuko ibintu bikomeje kuba imberenge kuri kurasiyanganye na AFC. Ni mu gihe nyuma yaho ingabo zavuye aho bitsa Amitamba, aho nubundi babakubise murabizi mu mirwano imaze iminsi iri kubera muri zone ya Minembwe. Urabona yuko aba FDNB n'aba FDLR batsindiwe muri Mitamba, ubu bakamejeje ubu maginga ya sahi hakaba hakomeje kuba imirwano ikomeye aho bitsa Kabunambo. Ni mu nkunde rero tuze turebe page ikomeye, turebe uko situation ihagaze ku mirongo y'embere y'urugamba. Ku murongo wa telefone turakira umuroko informo atubwira uko situation ihagaze, ndetse tumenye akantu ku kandi, tumenye uko bihagaze sahi n'ubundi nkuko twababwiye ko tuzajya tuba updatinga nkuko twebasezeranije. Rero tuba tuhabaye kugira ngo tuba updatinge isaha ku isaha. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mbere yuko tujya kuri Frontline ndetse no kubabwira uko situation zihagaze. Mwe mwahisemo kubana natwe rero tubashimira bikomeye cyane, ndetse namwe bashya ikindi nuko dushaka ko mwe bashasha namwe mwinjira mu banyamuryango. Nta kindi bisabwa, ni ugukanda kuri subscribe, mukajya murayikinga, mugatanga ibitekerezo, mukinjira mu muryango mugari wa Demo kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni mu nkundire rero turebere hamwe y'ukuntu urugamba ruhagaze, ariko tutabatindiye mbere yuko tuvuga imirwano iri kubera hano muri ibi bice bya Kabunambo. Ni munyemerere tuze tukumva uko kuri Frontline bihagaze. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima, ariko nk'ibisanzwe abashya mushaka kuba mutari munzi, nje ndi Damien Habumugisha, n'ubundi uyu uri kubavugisha cyangwa uri kuvugisha umuroko information witwa Bizima, ndetse uri kuba uko situation zihagaze na update z'aka kanya. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Amwiriwe mute? Amahoro n'amahoro. Bihagaze bite ko numva wahagira? Niko biba bimeze inaha ngaha. Se uricara, tuba tugenda hirya no hino uburyo bwo gushaka imibereho bitewe na tere tuba turiho nye. Yes, tubategere abakunzi bacu rero tubwira uko situation ihagaze sahi. Uko situation yifashe muri iki gice cya Sud Kivu, ni igice kibereyemo imirwano gusa. Nk'umuntu uri mu birere bihegereye, ni ibintu bidasanzwe kuko imirwano biri hirya no hino mu duce tutegeranye, ariko iyo uri mu gace kamwe ntabwo umenya ibihari kubera amasasu abavugira hirya no hino. Imirwano iri mu duce twa Minembwe ndetse no muri Plaine de Rusizi hose. Urumva rero ko umuntu ufite ikirere cy'inaha ngaha, ni imirwano uba wumva hirya no hino ku buryo unahegera udashobora no kumenya ngo kure yawe bari kurwana, wumva ibikwegereye gusa. Ubu imirwano iri mu gice cya Minembwe ubona ko ari igice gisa naho kimaze nk'iminsi imirwano cyane ikomeye. Ubu ngubu coalition yahuye n'ikibazo gikomeye bitewe n'ibitero by'imirwano imaze iminsi muri kano gace, ndetse kugeza kuri iyi saha isa n'itaravaho ku ruhande rwa M23 ndetse na Twirwaneho. Ubona ko coalition yagize ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uburyo yabashije kuraswa bikomeye cyane gitondo cy'uyu munsi muri izi axe ya Buhonde ndetse na z'ibiti Mitamba. Utu ni uduce dusa naho coalition ariyo iherereye. Ubona ko M23 yamaze no kwigarura aka gace ka Mugogoma. Ni agace biri kugenzura neza cyane kandi batakaje ku rwego rwo hejuru. Coalition ubona isa n'iyahungabanye, idafite icyerekezo iri kujyamo bitewe n'uburyo yarashwemo abasirikare bato bagasa naho bakwiriye imishwaro, ndetse ba komanda bagatakara mu gice kirimo imirwano. Ubona ko
ari ya kesi ijya ibaho yo kumva ngo koroneri yarashwe bikagushobera. N'aha ngaha ni nk'Uwiteka wabarinze, kuko ubona ko koalisiyo yabaye nk'isandaguritse, komanda bagasigara bakomandinga ko abasirikare bagaruka, gusa naho bahangana na M23, ariko bitewe n'uburyo barashwemo no gutakaza abasirikare basa naho bafunze umutwe muri iki gice, ubona ko byanze bikunze n'aka gace bari kwerekezamo ka Buhori, Inzibiti ndetse na Mitamba, M23 urabona ko misiyo yayo ari uko ishaka ko mu masaha ari buze ishobora kuba yabwigaruriye bwose ari iri kuhagenzura, ndetse umwanzi yamuherereje mu gice cyo hasi cyane, ubona ko ari basa n'uri gusezera iki gice cya Minembwe. Yego, nta yandi maakse wenda andumva udafite updates. Bamwe mu bandakavazi banjye bambwiye yuko mu gace ka Katara aho imirwano yazindukiye iri kubera muri teritwari ya Mwenga, ihuriro rya AFC M23 arimaze kuhafata. Sahi hari mu biganza by'iri huriro. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba, hari imirwano ikomeye iri kubera muri ibi bice bya za Kabunambo. Hano Kabunambo isa nkaho yegeranye n'aho bita Gatobwe, hakaba ari uduce n'ubundi turi hejuru mu bice bicungamiye umujyi wa Uvira, ani mu misozi ya Uvira, aho n'ubundi hari deployment zikomeye z'aba FDNB, aho bashakaga gufunga defense mu gace ka Ruhuha. Ibi ngibi bikaba bigaragaye ko ari abasirikare batsindiwe ku rugamba rwabahuzaga n'ubundi n'iri huriro rya AFC M23 na MRDP twirwaneho mu gace ka Mitamba, aho n'ubundi mu mirwano imaze iminsi iri kuhabera bahatsindiwe, bamwe bakerekeza muri izi nzira ebyiri, bamwe baciye mu nzira ya Gishebwe, abandi baca mu nzira ya Biziba, ndetse bamwe bamanuka berekeza aho bita za Kirungwa. Aha rero ni mu bice n'ubundi bisa nk'ibyerekeye muri ibi bice n'ubundi aho ubu mirwano imeze nabi, aho bita Kabunambo. Sahi isasu riravuza ubuhuha, ariko biragaragaza ko n'ubundi ari uburyo bukomeye cyane buri kuba nyuma y'uko n'ubundi iri huriro rya AFC rishaka gukora amasuku muri bino bice, aho rishaka gukora amasuku kugira ngo rijye bibona aho ricisha deployment. Uzi ko ariho hahizewe hasigaye magingo aya. Nakubwira ko umuhanda wa Bukavu Uvira nawo wamaze kwangirika bikomeye cyane. Urumva rero iri huriro rya AFC rishobora kuba rishaka kwigizayo bamwe mu basirikare muri main road ituruka Bukavu Minembwe, ubona yuko ari nayo mpamvu ubona bakomeje kwavansa urugamba berekeza muri teritwari ya Mwenga. Ni mu gihe kandi muri Nord Kivu naho agace ka Kibati kabaye tombe, mbere yuko umuroko informo wacu atujyana ku mirongo y'imbere. Reka turebe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zikomeje kugenda zitangaza kumwe n'umuryango bw'ubumwe bw'Uburayi EU, aho n'Ubwongereza bwasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ibitero bikorwa byibasira abavuga ikinyarwanda, nabyo bigahagarara. Urabona ko nyuma y'uko n'ubundi iby'agahenge bibaye iby'agahenge kagasa nk'aho kakabura, ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze igihe kinini rigaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, no ku basivile cyane cyane abanyamurenge batuye muri komine Minembwe, rikoresheje indege z'intambara za drone. Tariki ya 2 Mutarama 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone ku nzu z'abaturage muri centre ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, hapfa abagera kuri 22, abandi benshi barakomereka, zitwazaga ko iki gice kigenzurwa na AFC M23. Iki gitero cya drone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye muri AFC hafi na centre ya Rubaya muri teritwari ya Masisi tariki ya 24 Werurwe, cyatwaye ubuzima bw'abarwanyi barimo Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. AFC M23 yatangaje ko mu gihe ikomeje kugabwaho ibitero yafashe icyemezo cyo kujya
kubikumirira iyo bituruka yohereza drone ku kibuga cy'indege cya Bangkok muri Kisangani tariki ya 1 Gashyantare n'iya 1 Werurwe 2026 kugira ngo zisenye ibikorwa bya gisirikare bihategurirwa. Kuwa 5 Werurwe Amerika n'ibindi bihugu byibumbiye mu ihuriro rya ICG rikurikiranira hafi ibibera mu karere k'ibiyaga bigari nk'Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, Denmark, Ubusuwisi na Suwede byatangaje ko imbaraga z'igisirikare zidashobora gukemura amakimbirane. ICG yaragize ati uko kurenga ku gahenge kurimo gukoresha drone mu bitero bya gisirikare binateza abasivili akaga gakomeye. Impande zose bireba zigomba kubahiriza agahenge byihuse zigasubira mu mishyikirano. Nta gisubizo cya gisirikare cyakemura amakimbirane. Iri huriro ryanasabye abo bireba guhagarika kubiba urwango, ivangura n'ubugizi bwa nabi bikorerwa ubwoko bw'abanyekongo barimo abavuga ikinyarwanda ndetse n'ibindi bikorwa bishyira ubuzima bw'abasivile mu kaga cyangwa bigatuma abaturage batabana neza. Biti ICG irahamagarira impande bireba guhagarika kubiba urwango, ivangura n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abarimo abavuga ikinyarwanda n'ibindi bikorwa bishyira abasivile mu kaga gakomeye bikanasubiza ubumwe bwabo. ICG yagaragaje ko ibiganiro bidaheza bihuza abanyekongo bikenewe kuko ari byo byabonekamo igisubizo cy'amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasabye impande bireba ko koroherana kugira ngo bishoboke. Ibi bikomeje kuba ariko ihuriro rya AFC rikaba rikomeje kugenda ryavansa mu rugamba ndetse ubona yuko rikomeje kugenda ryigarura ibice bigiye bitandukanye bwinshi. Bwana Bizima, tujyane ku yandi maakse mu mpfunyapfunya kugira ngo n'ubundi dusoreze abakunzi bacu, kuko tuba twirinda kurambira abakunzi batwumva, kuko abenshi nabo bafite imirimo bagomba kujyamo. Bwana Bizima, yego reka twerekeze hano Mwenga. Ubona ko imirwano muri kano gace imaze hafi umunsi ugereranyije n'igihe imirwano isa naho yatangiriye mu gicamunsi cy'ejo. Uyu munsi iki gitondo rero uduce twarimo imirwano kandi tugejeje isaha M23 itwigaruriye n'aka gace ka Tara, Murundu na Burunyi. Mu gitondo cy'uyu munsi mu rukererane bw'imirwano yari ikaze cyane muri utu duce, kandi ubona ko ari M23 yagabye ibitero mu buryo bwo kwigarura uduce kugira ngo babashe kugenzura izi pozisiyo zabo bari bafite muri utu duce, kuko bari bafite amakuru ko FDR ndetse na FRDC muri utu duce yuko bari bafite imigambi yuko bagabaho ibitero bya coalition babigaba ku birindiro byari muri aka gace bya M23. Rero yabatanze ibasha guhangana nabo ndetse biba ngombwa ko aribo batakaza uduce bari bamaze igihe bagenzura, kandi wabonaga ko cyane cyane bari bamaze gusa naho bazonza abaturage baho bitewe n'uburyo bageragezaga inshuro nyinshi kuba bamburaga ibyabo, ndetse ukabona ko bashaka no kubaho mu buzima bwabo bwite basa naho babikesha abaturage ku ruhande rwa Wazalendo na FDR zazi muri utu duce. Rero iyi ni imirwano iri muri kano gace, kandi ubona ko M23 isa naho ikomeje mu buryo bwo kwagura kugira ngo ibashe kurinda umutekano igice yari maze igihe igenzura cyane, kuko baterwaga n'imvururu n'ubujura bwa hato na hato bitewe n'iyi mitwe yari iri muri aka gace ubwo bari batarasa naho bakora coalition na FRDC mu buryo bwo kugira ngo babashe guhangana na M23 muri ibi bice. Yes, nibyo, nubwo ibyorezo bikomeje kugenda bigaragara by'intambara kandi biri koreka imbaga z'abatari bakeya. Hari n'icyorezo cya korera, aho wenda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeje gusohora ndetse ryasohoye impuruza zigaragaza ko indwara ya korera iterwa n'umwanda ikomeje
gukwirakwira cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inyandiko ya OMS igaragaza ko abantu barenga ibihumbi 2,000 bahitanywe na kolera muri 2025 mu gihe abayanduye bari mu bihumbi 71. Iri shami ry'umuryango w'abibumbye riragaragaza ko kandi ko no muri 2026 iyi ndwara ikomeje gukaza umurego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu cyumweru kimwe hagati ya tariki ya 16 na 22 Gashyantare abantu barenga 1,400 barwaye iyi ndwara ikicamo 43 i Kinshasa. Ibi byose ni ibyorezo biri kuza indwara ndetse n'intambara bikomeje kugenda byigaragaza. Bwana Bizima, urumva ko ihuriro rya FCC rikomeje kugenda rigarura ibice bimwe na bimwe ndetse rinafata n'ibindi bice bishya. Umuryango wa AU ni umuryango mpuzamahanga w'ibihugu by'Uburayi, uravuga ko habaho agahenge imirwano igahagarara. Ibi byongeye gutangazwa n'igihugu cy'Amerika ndetse n'ibihugu bibiri bari kumwe muri uwo muryango wa ICC. Urabona biri bukunde ko agahenge kari bwongere kuboneka, Bwana Bizima? Urabona ko uko kujya gutabaza bahamagara ko gakenewe ntabwo ari bo bagashaka, ahubwo ne FARDC baciye inyuma igahamagara kuko ibibona ko igeze hahandi hagoranye cyane. Ariko ku ruhande rwa M23 mu mahame mpuzamahanga no kubahiriza amabwiriza y'intambara ku byo basinye bashobora kubyumva, ariko bakabyumva nk'uko FARDC byumva. FARDC ikwereka ko ibyumva, ikakwereka ko yanabishyize mu bikorwa, ariko ntaba ariko bigenda. Rero haraza kubamo ubwenge cyane kuri M23 ku buryo bagaragaza ko babirimo ariko batabirimo nk'uko FARDC bikeneye, nk'uko byagenze mu minsi yatambutse ubwo batakazaga za Uvira n'utundi duce. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, yo yari update na makuru abagezweho kandi mashya, mama mudakwiye gucikwa. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.